Bayap song hain hai te malai fiu ka borok official YouTube channel lo bayap song nok joto saiman na miyawa chini mai kanang bubagra no fungai siri India ni Home Minister Sri Amit Shah call khlayu nei call khlai tam saka hingke bubagra ni health noti kok saka tei 27 tarik ni bisingo no interlocutor chini tirprasa rong ni bagai riwi rijak nai hinei saka tei chini mai kanang bubagra saka chini tirprasa rong ni bagai constitution solution bo riwi rijak mano hinei Mia chini mai kanang bubagra no call khlaimani pore tini te kaisa mangple nukjak phaikya Assam hasteni CM Himanta Biswa Sharma bai meeting khlaijak chini mai kanang bubagra tam hine tweet khlaikya hingke nainedi in a follow up to yesterday conversation with Home Minister recording the appointment of an interlocutor I met Sri Himanta Biswa Sharma last evening and he will be issuing a statement in the same regard Bubagra saka miyawo Home Minister by interlocutor ni bagai kok salaimani pore tini malaikya Sri Himanta Biswa Sharma bai last evening go mane sari go tei a kok kaisano tui no teisa kok salai finai nei saka tei saka we are interested in a honorable constitution solution to the problem of sajaka chini man thaino manani ungthung je constitution solution tongmani chini je problem tongmani abojoto manani ungthung rok nei hingga bayap song no joto saimanna chini buagra sakang ni siming no fight khlai phayo constitution solution ni bagai a fight no tapsu joti bo khlai no tongkho bayap song no khaita moan chuk chini man thaino madaman no namaya comment khlai sadi te on news no khanawi no rokle baima tongkha sadi Angle belaikano tongthoka tamni hingke constitution solution manani belaikano ganaruk ngui tongkha hingke bayap song tinin bagai amsung no hingke tesa haino hai malai fiunai tekni next video wo je channel o kotal phaika hingke subscribe khlaiye bell notification sinai all select khlai na hati la jotoi nai dam bagai tesa haino hai hambai